ni wanyalo dhi mabor moloyo. Ramogi koth osebedo ka chwe koni kod kocha ka koro nyathi moro ma jahigni 12 noywagi pi Oula ka anyuola moingo 100 kwano lal mar mwandu kaluwore kod koth mapek manochwe otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Waruku Kangemi e bomani ma Nairobi. Ashley Nyaboke ma grade 6 wachore ni pi noyweyo okinyi mar saa 11. Chenro mar manyo Ashley pod dhi nyime ka ok ong'ere kama entie. Uganda mopogore opogore bende oyudo midhiero kaluwore kod koth mapek manochwe pacho ka. Simfros Okinda miyowa ler. Jodak ma Waruku Kangemi County ma Nairobi nochiewo gi lit gi kuyo okinyi ma kawuono. Koth mapek manochwe okinyi ma piny rugodo kawuono noywero nyathi moro kendo ketho mwandu mathoth. Nimelala usiku kitu 5 nikasikia nje ni kama maji inaingia. Kuamka nikakuta maji ishaingia ndani ya nyumba. Sasa kitu nilifanya ilikuwa tu nitoke na nijiokoe. Lakini vitu tuliacha ndani, zingine zilienda, zetu tumeokoa ni chache lakini mingi zilienda. Huitwa saa 12 kwamba maji imekuja kwa nyumba na imechukua mtoto ambaye ni kazini yetu hapa. So tumeamka tukatoka na wanaume kama 6 hivi. Tukaona venye maji imevunja nyumba, venye imeteremka. Sasa tukaanza kutafuta kutoka saa 12. Kutoka saa 12 mpaka saa 5. Ashley Nyaboke majahigni 12 wachore ni Nerik ikoredi sikul okinyi samateko mar pi noinge moywaye lwet min mare. Mama akaamuka akaona ukuta inaanguka. Kuangalia akapata mtoto amebebwa na maji. Katoka hapo kupika nduru. Chenro mar manyo nyathino nodhi nyime nyaka kar okinyi. Kata kamano chenro nochungi kaluwore kod koth makendo nochako chwe odiochieng'. Anyuola ndo koro kwayo piny owacho mondo konygi yudo nyathino. Tumepita kwa hii mto, tumeenda mpaka St. Mary's. Tumejaribu kupiga masimu, tunaambiwa pata mtoto ndio tukuje kuchukue mwili. Tumeng'ang'ana kutafuta huyo mtoto, hatuchapata. Tumefika St. Mary's. Machi wakati sasa huyo tumesikia hiyo kerere, imetupiti tukakuja. Tumetembea mpaka St. Mary's. Hatuchaona huyo mtoto, hatuchampata huyo mtoto na maji ni mingi, imeendea upande mwingine ng'ambo na ng'ambo hii. Kupita katikati ni ngumu. Tulikuwa nafika maji upande huu. Tukiteremuka tumefika Mutanga hapo St. Mary's, tukaambiwa kama hiyo kichungi hakuna hapa chu na hata mteremuke Chiromo. Mainga anyuola 100 bende koro kwano lal kalore kod Oula no. Jodak koro nigi midhiero ka oging'eyo kata kama gibiro nindie otieno ma kawuono. Vitu mingi zimeenda na maji. Sio ile vitu meokota ni kidogo sana. Lakini most essential things zimeenda na maji. Hatuna otherwise unajua sasa mwezi iko kona na mwezi hajaisha. So ni kujitetea tuone mahali tunaweza kaa at least tupate rafiki. Akuwe kukosa rafiki sasa hakuna mahali nyingine ya kwenda. Jaod bura Dagoretti North Beatrice Elachi mane ochope kar masirano koro kwayo oganda duto modake kuonde ma picha kore mondo dar mapiyo piyo ahinya to e kindegi mag koth. According to eyewitnesses what they are saying. But then I think they realized the water was so strong and so neighbors decided to save the mother, and that's how the girl was swept away. We have refused to be very strong to just deal. When we say this is a riparian land, it is riparian land. Don't build. Don't change the river source, how it comes through. Because this is a house that was condemned last time by city council. The owner was told, it did the same, people moved, again you come and build, now look at the second one. So the best thing we can agree, all of us, especially all of us living in Nairobi and across the river, that it is important we move. Yore wuoth e gwenge mopogore opogore bende noyudo ng'ikruok kaluwore ni Oula nomuomo nyaka ya peini. Tulianza na jam sisi saa 5 tukikwama kuhusu Oywayo, tukafika Suswa tukapata maji imetoka kwa barabara matope, tukasonga mbele kidogo kabla tufike Kikomocha, ndio tumekuwa kufanya zaidi. Pia hii shida ya hapa hii barabara mpaka iinuliwe, sababu tangu mimi nisaliwe hapa hii barabara inasumbua tu magari. Shida hapa hatuna magroto hizi makubwa. Wanaweza tushimbie hizo manini za maji, hizo madamu, ndio maji ingie. Sasa itakuwa mzuri kwa sababu wakiinua barabara, kwa sababu wakiacha hivyo mashamba zetu zitaharibika. Ma echal mar ka gik moko timorega kinde ka kinde mag koth.
Gimalich ni onge chenro makare mosekawo e temo gengo masiche mikelo gi oula e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwara mga juange report ma Simfros Okinda na emoti